ክቡራትና ክቡራን ናብዚ ቻናል እዚ ስለዝመፃኹም ብጣዕሚ ንመስግን። ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ። ልማዓንቲ ፕሮግራም ንሪኦ ጃቫ ስክሪፕት ኦብጀክት ማለት ስለዚ ቅል ብዘለመልክዑ ክልኩም ፋይል ኔም ጃቫ ስክሪፕት ኦብጀክት ያ ተትወሙ ዴስክቶፕ ሆም ካው ፎልደርኩም ነገራም ፎልደር ባዚ ፎልደር ተከታተሉ ፕሮግራም ይጥራሕ ነፃ ዝኾነ ኮይኑ ካሊእ ዝተተሓዘ ነገር ይኮን ማለት ከይሰናከለኩም ማለት እዩ። ያ ዶት ኤችቲኤምኤል yes ያ shift +1 body section heading output result heading ማለት ነው heading to java script object እዚያ ኢንተር ደግሞ ስክሪፕት ኢንተር ትወሙ بتاع object مثلا يعرف سينتكس يعني مثلا JavaScript is an object based or bracket object oriented programming language ማለት JavaScript is an entity that has different property ነው ማለት مثلا property 2 እስካብ ብዙሕ ከድፈል ማለት for instance a student is an object that has object property name, sex, age, department are property of object student property object student ባሉ እዚኦም ማለት እዩ እዚኦም ከዓ equivalent ቫልዩቶም ቀይሕ ከለር ተጻሒፉ ቫልዩ 1 ቫልዩ 2 equivalent ቫልዩ ይባሃሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ጃቫስክሪፕት ኦብጀክት ሲንታክስ መጻሕፍና ንጽበዮ ከዓ ንረኽቦ አውትፑት እንታይ እዩ equivalent ቫልዩ ማለት እዩ። ናይቱ ኦብጀክት ሲንታክስ ምስእተና አውትፑቱ equivalent ቫልዩ ንረክብ ማለት እዩ። ስለዚ ብዚ መልክዕ እዚ var ማለት ኪወርድ ማለት እዩ ቫሪያብል ዲክላሬሽን መግበሪ ማለት እዩ ከዓ መመዝገቢ ማለት ብካልእ ይባሃል። ኦብጀክት ኔምና ብዙሕ ክኸውን ስቱደንት ክኸውን ይኽእል ሰላሪ ክኸውን ይኽእል ፕላየር ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ነገር እዩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ፕሮፐርቲ 1 ሬስፔክት ቫልዩ ማለት እዩ ይኹን ፕሮፐርቲ 2 ሬስፔክት ቫልዩ 2 ማለት እዩ። ስለዚ ዳይና ፕሮግራምና ለምሳሌ ጊዜ ኣነ var ምሳሌ ብና ፕላየር ናይ ሓደ ተጫዋቲ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ክእትተለ ፕላየር equals to calibration using name colon mark Neymar ለምሳሌ እዚህ ፖዚሽን እዚህ ተጫዋች ፖዚሽን ከይነራ አጥቃይ ይካ አታከር እዚህ ተጫዋች ብጣዕሚ ተጫዋች ነው በዚህ እዚህ ኮቴሽን ማርክ ይልዩ ከምቱ ጸና ኮማ ማለት እዩ እዚ ፕሪንሲፕል እዩ ፕሮፐርቲና ቫልዩ ብሰሚኮሎን ይፍለዩ ካብ ናኸሊእ ክንሰግድ ከለና ብኮማ ማለት እዩ ፎርሙላ ፎርሙላ ንጓዓሉ ማለት እዩ ከምዚኣ ፕሮፐርቲ ቫልዩ ኮለን ካብ ቫልዩ 1 ኮማ ፕሮፐርቲ 2 ኮለን ቫልዩ 2 ካልብሬት ሰሚኮሎን ተዓጽፎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ናሽናሊቲ
ናሽናሊቲ ብራዚል እሺ ለምሳሌ ኤጅ ልና ኤጅ ከኮቴሽን ማርክ ኣይልን 33 ቁምሃት ቁፅሪ እዩ ኮለን ኣብዚ ከዓ ምፋስ ከዓ ዌይት ኣብዚ 70 ኪሎግራም ኣብ መወዳእታ ሴሚኮለን ሳይንቲክስ ናይ እዝና እዚ هنزل أقول output display نقول كع document dot write sorry by default مثلا document dot write bracket كرمو object name dot property one object name dot property to the head ماتي وزي object name يرمو object name نخص apply one dot property one comma object name dot property two comma object name dot property three ندخل مزياف syntax على هذا automatic تحت هذا normal output display نقعد كمان ماتي document dot write ما نزل document dot write bracket object name معناتها اوزي player object name معناتها player ስለሆነ dot property one name comma player dot ከዚህ ጋር dot position ማለት position comma player dot nationality comma player dot age comma player dot سيكون جاء فورمولا ناخذ دوكيومنت بزاف فورمات إذا كان syntax أنا output هاد display نقول ماشي باك معلومة أو save ماشي أرجع أخذ output rival file explorer لا ماشي هاي هم زي output نا ويا خير لنا معك نقول نكفتمه بتو هم نيمار أتاكر برازيل 37 كيلومتر زي كان حسوس يدو سبيس زي سبيس نقول ماتي سبيس نقول سبيس تيويو أوزيون ماشي nationality dash H space
نخلي دبل سبيس قوس سيف. ماشي عايزين نقطه. ماشي هذه ريفرش نقول هذه ريفرش مازال نيمار أو تكون equivalent value display قبلنا ما أدري equivalent value 4 يوم نتم 24 يوم نيمار أتذكر برازيل 5 يوم كذا نيمار أتذكر برازيل 3 7 ماتيزمات نيمو نيمار يبقى بوزيشنو أتذكر ناشوناليتو برازيل يجو 3 ويتو 7 كيلومتر ماتي سوري 7 كيلوغرام قطع. ስለዚህ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራምና ከምዚ ይመስል ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትርስዑ።